Bang petang sekat obat katipian ganti berat menangmu ane ayu ulas yang modar inget semua kita yang ingat kening undung belok kemo kado dewek kelaro kulian entap nakonang ngen adane dijo alis kusim tawang alamatnya payu bengong mau pangenang sebilang wai menghayal ngajak lu ayu sebilang wai menghayal ngajak lu ayu jagat Bali dek dilam kesanggap nyaluk sandi kala mepidap-dap ngemargi yang penggerubukan taur agung maring catus pada mangdene somya watak butane sami sami pada gira ya mesurya nyandang ogo-ogo ane ngopinde sekancang ada beburon manusia miwah raksasa girang mengigal ngiterin desa pada edar kesarengin bale ganjur cingakin kramane ring Bali sami sampun medap-dap ogo-ogo angin serana niki yang pikayo miring semeton Bali medap yang resah keanya rahina nyepi rahina suci sami pada girang ya mesurya nyandang ogo-ogo ane ngopinde sekancang
rasa girang mengigat ni tarian desa sambil pada edat kesarengin bala ganjur jingakin krama nereng Bali sami sampun medabdak ogoh-ogoh angin serana niki yang pikayo ngiring semeton Bali medabdak yang resah ke anyar rakina nyepi rakina suci pasien ninggalin yang kena hang sing makide mulih sesai tiang ngijengin warung bedek di tanggun desane mok tukiam jana genit seksi medagang meh gelamayan sing manicipin kopi susu jajelak lak pikang mimbo jaje uli ne adep emok jan rasane nyangal pinyuke dua kenarik langganan servis sing nang ketagihan ngantri nake mau belanja runo tua padanya dua gombal jakat jokot pada ngalih kesempatan sebilang wahid kiam lais maselo mirip emok nganggon rerajahan dan guna pengegir sekancan anak kita ke mau belanja ensapkin gegina ada tu emok bang jadang giliran ngepah ngelel terus galak helum pebojolan pengide tiangkin emok madiolas tiang jeenya tagakin motor tua keleka doang Justin sumber angguan dua penting mesin hujan pusing keciwa dia dengan dua besek kedua telu papan deda di nenang biapin sumber balu cutan nedi yang demen jongkok di wangaya meliwani deken talo de embok sang saya narik langganan servis sing nang ketagihan ngantri nake mau belanja runo dua pada ngaduang gombal jakat jokot pada ngalih kesempatan bilang wahid diam lais maselo mirip embok nganggon rerajahan lan guna pengeger sekancan anak kita ke mau belanja dan sakit gegina
yang giliran ngepangelel ngantos galah heluung bobojolan pengide tiang ken empok madiolas tiang jenyake hidup pangan dagaken montot tua kekanggoang yakin sube anggoang dua penting mesin hujan kesing keciwa diangkat gandengan dua besek dua telu papa dan dinenem yakin sube balu cidat nedi yang demen nyongkok di wahaya meliwani keken taluh de emot sang saya yang muani tanggung besek dua telu papa dan dinenem yakin sube balu cidat nedi yang demen nyongkok di wahaya meliwani keken taluh de emot sang saya yang muani tanggung Jojo Jos yang dulu gesek Jos kecirang tuake hidarin sambil megendeng endungan sebetelan janji meliang-liang kangen kau orjo di subane punya kena gade bade sengator dat maneng anto dengajer matane ngancak ngelir gumine tepuk melincer imbuhin ben agak cirang sepalam ngedohin demam sampun ngadesep marep yang demen memunya yang punya berdua paling ya pantes nyelepeten tulungan bandingkin kira kepunya punya dekin ning kekuasaan punya dekin ning kebagusan punya kin harga beratan punya dekin ning kebisan punya henya enang ponga boka debunga menek akele anu pengangetan jahe buang kele bebunga kenegi belum kele orjane ngancam kale suwut mondo lebih endah sekele kejengit rangsukin wanar konyet yen ning dadi pengide yang ngejani pasuwitan ne jalan pukohe asang ase-aso selung sebayan dagang dadi metuakan ewale debas lebihan bangse ulian punya yang ngedang bumi nebenya rare mirore rare Siap, kicik, gesek, dut Jos. Sapa-sapa deh, Jos. Sapa-sapa deh.
jo jelek go bangkit yange Cuma ngalaku renanda dua Boyot itiang nyumbungan raga Selam-selam kereta api Yapin selam meliungi ngantri Mula saja titiang kewa Memanyakin somati tiangnya Bilang patengah sing mana pulas Somati tiang pragat niagan Mogarangin dewe titiang di Yeni ngajak somah kelihat Nejanikan yang ngamras ngamut Ngajak aneh jenikan Nekelikan ya tenggam-tenggam Bingung, titiang bingung Payu pulas di balai banyak Ye, wayan, kemudian pulas di balai banyak yan Aduh, nyaman bojo nawa Yapin nyenang jasa amrak ini Gimana kado aja lakuran ini ya Karena nalong lakuran kado Pulas aja ngecenik Nekeleh nganyong jalanan Pulas aja nekeleh Ngecenik ngentong piring Bingung mau tanya Bang benek ngelos Kebanyakan wangnya pulas Aduh ratu, kangen yang aku wayanku Mula saja titiang kewa Ngemayakin somah titiangnya Bilang petengah sing mana pulas Somah titiang pragat niagan Mogarangin dewe titiang di Yeni ngajak somah kelihat Nejanikan yang ngamros ngamut Yang ngajak aneh jenikan Nekelihan ya tenggam-tenggam Bingung, titiang bingung Payu pulas di balai banyak Yeni ngajak somah kelihat Nejanikan yang ngamros ngamut Yang ngajak aneh jenikan Nekelihan ya tenggam-tenggam Bingung, titiang bingung Payu pulas di balai banyak Taring rahina anggara wage Wukunyane wuku dunggulan rahina suci Umat Hindu sewewengkon Bali Ngemargi yang swadharma upakara agung Kewastani penampahan galongan Duit munyin celenge ngebekin jagat Munyin talenan ngeruduk waluya siat Sami kirang megarapan
ngeracik basemi wang adonang lawar panggang sate laut cicipe Cina bakti reng yang widi angin serana ngaturang ayah ngarian nang penyor nikah ke angin ciri nyang regalongan rahinan jaga darmone mau bukti nasora momo angkara bekin jagat munyin talenan ngeruduk walu ye siat sami gira megarapan ngeracik basemi wan adonang lawar panggang sate laut cicipe ketina bakti reng yang widi angin serana ngaturang ayah ngarian nang penyor nikah ke angin ciri nyang regalongan rahinan jaga darmone mau bukti nasora momo angkara
tresnan beline Tiang subang ngelah teruna idaman mirip lajur beli adi nolak ke tresnan beline anak kuli dija runo pilih halilohe Bali nawang wire subang ada dini yen adane abang pedas beli nawang Sujatine beli nesatata ada di hati tadi beli siliman lo Udah sing dadi beli men ya nih tadi Aduh adeng-adeng nggak beli lihat yang beli manis lo men ya nih tadi lo Ah sing dadi Len mengemang lagi malam tunangan sing dadi lagi ne boya-boya beli oke tuh kadang kebiasaan lo nah beli lagi kan sing ya bang lo sing ingin bang lo tadi cuma sing Beli putu udah buka anak kebilbe Mirip ada nih sangat kena hang beli merasa kewa uli di jebali ngorahan sujatine bali mula deman teken ilu Aduh makasya ningahang raos beline napi ke adi sing ngerimo tresnan beline Tiang subang ngelah teruna idaman mirip lajur beli adi nolak ke tresnan beline anak uli dija runo pilihan ilohe Bali nawang wire subang ada dini yen adane abang pedas beli nawang Sujatine bali nesatata ada di hati si deke adi aget lacur bareng ajak beli Tiangnya jang isinin munyin beline legeliang dikena beline jani nanging dengan sapin ragemarem tunangan Bos liu nyelap tipis ngerana yang sirahe pengen apa buin sing ngelap tipis kenyang tangai pengen ane suge pengen ane diwas pengen sujatine mekejang aja pengen ada jadi pegawai negeri subuh pastilah kepengen Yendeng dadi caleg gagal pasti stres sirahe pengen dadi pejabat pengen dadi rakyat pengen liu mekena sirahe tambah pengen 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 jalan dini bareng mepuno maturu pengen sambelan megendang gendeng
pasien memang kejang pengeng. Pengeng, aduh jero balian pengeng. Mirip bumi ne, anak mula saja pengeng. Sirahe pengen dini itu ngelami nyae stres sirahe pengen kemo mai pengen dini itu pengen yang kenahan makejang suba pengen 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 sambelang megendang gendeng gegendeng anak pengeng yang coba keliwat pengeng mau ubat kebal yang pengeng dia pencoba pasti pasien memang kejang pengeng pengeng aduh jero balian pengeng mirip bumi ne anak mula saja pengeng. Jalan dini bareng mapuno paturu pengeng sambelang megendang gendeng gegendeng anak pengeng yang coba keliwat pengeng mau ubat kebalian pengeng dia pencoba pasti pasien memang kejang pengeng pengeng aduh jero balian pengeng mirip bumi ne anak mula saja pengeng
ilo kan janda yo laker adok kang beli wire nawang ilo mata duitan tanda ulang teken kesugihan dia stun beli gagah ulian banjile modal nekat teke ngapelin ilo megap-gapan terang bulan abungkus angon ngebohe kapan ilo Iya, kaya kalau mantu kalau bilang di mana ngomong ngomong nana po nih batang bulan po bakal melihat TV gitu iya dong di kana hesen kalah ya sun ngangon mobil sewa ane penting bapan ilo helega dusing nomang bali nganggurin ilo ngemasin telah gaji abulan apang banget angon kurana merasa dengan deweke jale nanging akal lebih mau penganggo makejang sarwonya til dompet tebal pangkadena jutawan menang gagah gaya metropolitan sujatine singgalah rumah ya makanya gagah kan ini yang apa ya yang di Sanur po makanya apa yang itu GM yang ke GM bukannya senyum lagi ya badah apa sih nawang general manager radane oh kalian mau jalan mau ya wah kawan kok mata sejuk abulan benar ya bilang iya jangan di mobil nah segitu kok bedanya di lomba payu di kuran yang tenang ya bapak ya aman bas kaliwat demen balikan ilo sekan canda yo lakar adok kang beli wire nawang ilo mata duitan pada ulang kesugihan dia stun beli gagah ulian banjile modal nekat teke ngapelin ilo megagapan terang bulan abungkus angon ngebohe kapan ilo adong yang bermandi ke kantor semang aja po adong meeting apa di kana hesen taen kalah dia sun ngangon mobil sewa ane penting papan ilung helegong dusing nombang bali nganggurin ilung ngemasin dalah gaji abulan apang bakal angon kurana merasa dengan deweke jale nanging akal lebih mau penganggo makejang sarwonya til dompet tebal pangkadena jutawan menang gagah gaya metropolitan sujatine tinggalah merasa dengan deweke jale nanging akal lebih apa nganggo makejang sarwonya til dompet tebal pangkadena jutawan menang gagah gaya metropolitan sujatine aduh men jadi mau ngalah
tuh? Aduh, sirah yang sakit je beli. Halo? 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 Malam minggu di tiang bengong petidian, ingat akan dia di mungin
di muncul ilo monongo nyadyo beli ngantosan pangganti ulo kena syarat buka tegal membudi toyo pangkah pongan lot ngelahang ratu ayu yening ratu ngisine ngunyin baline asing kenehang bali pajang memulahan nyadong desor memanyak ring ratu ayu yening arso urip pajang keserahan nirga moyang kadisekare ngedang mekar ring dalop liu anak nyododang kadiraso sido wareng tanpa yening sampun nampak ringgan nahiratu dong olasen isinin jakan nambalin makaronan sarang tiang teruna lara yening ratu sing sanggup lakar narimu sing bungan dari mati akhir mati yening ratu ngisini ngunyin baline asing kenehang beli sanggup memulakan nyadyo desor memanjat ring ratu ayu yening arso urip pajang keserahan nirga moyang kadisekare nedang mekar ring dalop liu anak nyododang kadiraso sido wareng tanpa yening sampun nampak ringgan nahiratu dong olasen isinin jakan nambaline makaronan sarang tiang teruna lara yening ratu sing sanggup lakar narimu sing bungan bali mati akhir mati Wenten cerita
solah ijeki sane setate dadi kekedekan. Cerita boyojo film India sane bagus, sane jujur, sinah ngelah tunangan jegek. Niki cerita solah ijeki ne siguk ne setate dadi omongan. Kocap ne jani ijeki ngadep warisan, kantong tebel ngangon dasi kemo main negakin mercy. Pasang aksi di bangkyang ne nyelet handphone, tung rana yang nilusu herni kecantol. Yang ada cewek cedek jepuk mewani jenangnya cara penyunut. Nah walek pecah antem cara sih liu anake nyamatang loh suherni jegek. Potongan seksi dini diduda direbutan, mau imo genit serta dengan ngonrok mini. Yen ketemu matane nyeledet kantong, dia stunjeki jeneng ne jelek ya bukol lek-lek. Nanging ilo suherni tu sing peduli, ane penting man rasa yang hidup mewah. Tu sing magae nanging pipe se melia, demen memotoh nejani pipe setelah mercy ne hilang tanah rumah mekejang suba melelang. Aduh lacur ijeki kena ne hancur, ulian tiwas terus nan suherni ne luntur. Aduh soalnya kamu palo dikit tawangi engken mentanah abu purau singgung ingat tanah jatuh batok cik macamnya dongeng atau klik itu. Aduh bayan dijejang bulas jani rumah pemelelang kok. Tuh kena itu benci sepat tidak neng otik di lo dasar cilemu pengau. Nah dia pecah ruang lebihan tutur beluntur. Ulian stres nejani jeki hidup pasrah, aget masih liu ngelah timpal pejabat. Lantas nekat muka praktek prostitusi, rumah bordir ngadep kupu-kupu malam. Ngancan mekelo ijeki yang ngancan bengal, mula dasar jelema kuping tebel. Laut jani maimo bisnis narkoba, ngae rusak moral generasi muda. Sing makelo ijeki ngerasa yang liang, kacerita nejani ijeki tangkep polisi. Ngubar demen nanging netepuk sengkala, payu pules di LP kerobokan. Aduh pak, tiang sakit kan ada stan rumah mantan pak.
mata di barat alisne madon intara sebilang wait yang ingat seken kilo petang-petang ketat coba hati dia ganti berat menahanmu ane ayu uleku yang menar mati ngerti semua kita yang ingat kekening undung balok emo kado dewek kelaro kulian entap nakonang nyen adane dijo alih sing tawang alamatne payu bengong mau pangenang sebilang wai mengayal ngajak lu andu sekat coba hati dia ganti berat menahanmu ane ayu ulat yang modar mati ngerti semua kita yang ingat kekening undung balok emo kado dewek kelaro kulian entap nakonang nyen adane dijo alih sing tawang alamatne payu bengong mau pangenang sebilang wai mengayal ngajak lu ayu sebilang wai mengayal ngajak lu ayu
tetamian ring jagat Bali deh dalam kesanggap nyaluk sandi kalem mepidap-dap ngemargi yang penggerupukan Taur agung maring catus pada Mangdene somya watak butane sami Turine sami pada gira ya mesurya nyandang ogo-ogo ane ngopinde sekancang ada beburon manusia miwah raksasa girang mengigat ngiterin desa sambil pada edar kesarengin baleganjur jingakin kramane ring Bali sami sampun medadam ogo-ogo angin serana niki yang pikayo niring semeton Bali medadap yang resah keanya rakina nyepi rakina suci sami pada girang ya mesurya nyandang ogo-ogo ane ngopinde sekancang ada beburon manusia miwah raksasa girang mengigat ngiterin desa pada edar kesarengin baleganjur jingakin kramane ring Bali sami sampun medadam ogo-ogo angin serana niki yang pikayo niring semeton Bali medadap yang resah keanya rakina nyepi rakina su